Sljedeća kompozicija je ovako malo starija i zove se Il si vos, il si hoćio. Iće li ritam? Iće li ritam? Hej! Postoji dom, šefkat Ramadan, nije stigao ni da razmisli, a već je bio kombil koji fura prema grani. Stigla su i prva pisma od njega, pisao je da je često ispredišeno, da voda holandske bakice i da prodaje porno filmove. Stari se sekirao do ludila.